nanone bakunzi ba NTM TV numwanya nanone tubagezaho update tujya muri Tour du Rwanda. Tugeze muri etape ya gatandatu umuseri etape ya gatandatu yavaga mu karere ka Rubavu yeregeza mu karere ka Musanze. Bya ibirometero 84 ndetse na metero 100 gusa, urumva ko yari etape itari ndende cyane. Ino etape ya gatandatu rero isize amateka akomeye cyane kubera yuko umunya Israel Etima Enoni yongeye kwegukana ino etape nyuma yo gutwara etape y'agace ka mbere yavaga mu karere ka Gicumbi irukomo yerekeza mu karere ka Rwamagana. Etima Enoni akaba akinira ikipe ya NSN cyangwa se Never Say Never yo muri Espagne. Yabaye ubushize ejo kuri etape ya gatanu, yabaye uwa kabiri muri etape yazengurukaga umujyi wa Rubavu. Iyi ni etape ye ya kane atwaye kuva mu mwaka wa 2024. Umwenda w'umuhondo mayo jaune ikomeje kwamarwa nanone n'umukinyi wa NSN Never Say Never n'ubundi nyuma y'iminsi ibiri awambaye. Uwo mukinyi akaba yitwa Moritz Krech, amaze gukoresha amasaha 15 n'iminota 47 yonyine. Murumva yuko ikipe ya NSN ikomeje gukora ibintu bikomeye cyane muri no Tour du Rwanda 2026. Umunyarwanda waje hafi no munsi ni Muhoza Eric waje ku mwanya wa 8, akaba ari buze guhembwa nk'umukinyi w'umunyarwanda witwaye neza. Ejo ni etape ya 7 izava mu karere ka Musanze yerekeza mu mujyi wa Kigali, ikaba izasoreza kuri Kigali Pele Stadium, kazaba ari birometero 147 byonyine. Komeza ubana na NTM TV kugira ngo ukomeze ubone update. Stay tuned, stay connected, sinzakubure kuri updates. Rwanda.